Erizoba abantu abihireye impapuro isabite hwire nibwo bagaruza impapuro bwa nyuma yo kutunga emikono kandi bikiriza bwo kugumiza mu kwesimba no kutandika kuronda karuru kabo aha rurengo rw'abanyishengero muri Kampala hamwe n'abakansaro mu districts zabo abahagize beitu mwena umurikibare East Kamwenge district ngo Erizoba 15 kwa mukaga 25 15 sha itanu ne dakika 25 natunga umugisha kwandikwa kandi kurangirwa mu butongore ubukitensa tango doye mukuru wakaciyo kakaruru impe nashemera mnonga kurangu nyine abanyesimba abokwa obumwe abantu nibanga kwesimba bijabajangwa katizi birakagira nabwa nyuma bamumbanyishengera bikirizwa kugumiza mu kwesimba nabagira ngo hariho ibintu bari kwenda kongera korra abantu babo eberamo entindo enguto n'obundi buhereza nyowe intanda y'inkuhereza abantu banje bashaka sauce no kugira ngo unyehire yo kubakorra byone eberemere kubikora bakashitira abantu bakatunga entasya letinga office za NRM twazakutandika of course kuronda karuru ebitukozere nibiyegamberera ndujya kushobora abantu abishaza lya Kashonji county nyenda kutwara umugishogu simba abanyakashonji abatwire banyine mu bwesugwa akochika Rwampara Nigeria izoba ngo bantongoze nko muntu oyitsimbireho kandi warete impapuro zishikire afutandika itwentwanjore merme yitkozere omu social services no mu kuhereza abantu general obuhereza Rebyambo current woman Mpimbarara district nyenda kwebaza rahanga ngo Erizoba nija isi ya NRM mu Kampala Chadondo kandi nahereze kuba nominated na NRM mwenu nimbeto mbwinji nimbeto mbushagichi bw'amani nimbeta na rukundo mpango 2016 Mora Simwe member wa parliamenti ahantebe y'abacyara ya Rwampara district oshabirwe abanyarwampara ngo agarike ayetsimbe agarike abahereze abariyo nibija busyo mu ishengero beina masiko kuhindura binje bituyire biremere aba batuyire nebebembera I duly nominate you for the Beragama Lubiko Voice the South Constituency. Ni Gachibare East Constituency muri Kamwenge abantu banje abunkunda munonga kandi abunyehire yo gukora emvumuro yabukanga North mbweni nyino kushemerwa kwingi kugira ngo ekiturantu rwanara hati cyatandaka umbibire numuhure mvumuro hati yaza kutandika kuvumura umukumanya kaona rebo gwanga muje emporogoma yigara west ayabinjirembwa kugira ngo unyo wentereze bitu gitu empapra nazi etango do yazimpa kandi ninyenye simbere nyenka Jogo Kenneth Biryabarema okurugo mu Rwanda Erizoba ndenda kuhamisiriza umunyarwanda uri kundeba ku Erizoba namara okuhandikwa natwara umugishogu okwijaha okumanyisensi yona ngo naba dure nominated rutera hoririani hati oriyo mwesimbi obundi mbenu mumanko mukazi wekitekateko abwisingiro district kujwekera abakazi bisingiro konkata ndiyo mwesimbi wenyini okwikirizibwa kwesimba obwe bari kutwara impapuro zabo no kuhendera ibiro 30 ukwezi oko umuganda bari kwenda kujwekera ibyanga by'abaharurengo rwa district Erizoba batandika kwehandikisa kandi bamwe bahaye kutungura ibyanga byabona munongo mugombore ya Kicuzi aho bakino buremezi bwe by'amagara n'engutombi Kicuzi yari nyuma by'amagara na munonga umuruko gwirmya mbafisha abana bato bataka kuzire habo kugira ngo imbere ya marwaro ga irmya nimbi mbwe nagira wembezi nza kureba ngwirwaro ya Irmya Health Center ya kabiri ya za Health Center ya kashatu like parish Irmya inekizubu abantu abamweto barafunira imizi kandi tukumanyisho ngaha bwenji twenda kutandikiraho tukabanza tukakitebekanisa inshonga za Kicuzi tuzuru kutanaho neza amagombora gando ku rugerera hari yabo abahika kitebe cha NRM kwihandikisa Ruchiriniyo the source ya mizi agarukuzo muri banda ta muri bana municipality kakaza kazo hati mpurengurgaza ishemba buri kunka twine myanya 18 mizi ninyena nkosaka gishaka nagira umbwebembezi nkore cyo kweta lobby nkomwanya gwa Rugarama ahitwa korama kuraga okwehandikisa kwa bantu kutambara kurunje kurugerera hari registrar wa NRM
Gloria Tushemerirwe. Kandi tanapu yaba nungi abo kuba zishaha twakiza abantu 35 ababire nominated. Gasha kwa Jimmy Muhumuza na Timothy Mushabe.